Horas mah hubata haganupan. Hasoman nahi naholongan ibagas Kristus Yesus. Salam sehat mah hubata. Jana yakin dan percaya do hanami tetap do hita ibagas panderamotion ni naibata. Bani panorang on ita kasih hita mah sada Musa 32 ayat 10 da subani ayat 20 sada. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah Anggo isukun mah hubata marsada-sada pasal ahada na mambahen hitam mabiar bani 20 tahun tentu bagai do balus tatene Bibelta sedo patugahkon bahasa halak na persaya lang ongga mangahapkon situasi on. Tapi marhidehon ni teks ni ambilan on, boy do idedah kita sonaha si Jakob mangahapkon ahap biar apa gobir ay. Bani timbangan na wajar boy do hagobiron ay mambere gugoh lahop pasirsirhon. Natang siliaran ibagas kamu numpakon na masa bani guluhon tapi hagobiron na marlobih boydo ay gabe sormin laho pataridahkon na hurang duha porsayawan ta bani panramotion ni Tuhan bani guluhon. Kita haganupan panramotion ni nebata bani si Jakob taridah maridehon ni malaikat ni naibata humbani na mamukah lahu si Jakob huluar ni tanoh ni opung ni apa bapani boy dude kitaban ni sada Musa 28 ayat 12 dan subani na mulak iya huhuta ni ay matanah Kanaan panramotion ni naibata hubani si Jakob taridah do ay marhite na ipalua iya humbani tangan ni si matuani ay masilaban. Tapi hasipe Jakob doma mangahapkon ganupan pambahenan ni naibata naman ramotkon iya lape boy ay hape mambahen iya langgobir bani naman dopakon si Esau abang ni ay haganupan ay halani na ibagas intimidasi masa lalu na polap na hinorjahon ni Jakob hubani si Esau. Ibagas naman nupakon situasi ay doma parlobe iya isambut bala malaikat inay bata bani sada iyanan janah ibahen ni magoran ni iyanan ay mahanain nalah mampere gogoh apa hubani anggo hinan sada halak na pengecut do iya na mamilih ditun manadikon keluargani tapi bani panorang teks on laho do ia menjepahkan abang na ongga itibuni janah berusaha membahen rekonsiliasi atapi perdamaian kubani alani ay isuruh ni majuak-juak ni nalah menjepahkan si Esau roh do Esau marayak Jakob parah ni si Esau patambah hasosakan bani urang si Jakob boy kita bani ayat ulam plus bani ayat itu boy do usaha na binahen ni lahuma monopkon hagobiron ni ipuka marhitehon ni mandilo tuan bani si Esau apa manobut diri ni jabolon Rosi na mambahin galangan 580 ekor pinahan na laho membuat uhur ni si Esau. Teks on sedo na pataridahkon nalang porsaya iya bani janji ni naibata naman ramot kon guluh ni yondos kon do ay marhitehon ni namartonggo iya hubani ni bata bay didah kita bani ayat sia da subani ayat 12 hasa
haporsayaon ni lang pegok jana seng boy paluahkon iya humbani uhur biar apa hagoberian ay. Hita haganupan na hinarga ni Tuhan ta Jesus Kristus. Marhitehon ni teks on ipasingat do hita maasal piga-piga pahara na parlobe. Gati do hita ibayang-bayangi masa lalu dosa na ihorjawan hita gati ay mengintimidasi hita gabilang berani mandopakon halak naligan. Mambahen maseda hubungan para sa ninaon na mardiha-diha bahkan boy do ay homa pasedahon hubungan tadopak na ibata. Bagay do cara na ibahen hita lang pitah manosal ibagas uhor. Tapi mambahen lang boy parokon hadameyon badi uhor. Ulang-ulang sangga ididah kita na musahi uhor ta. Matapahala na mambahen kita merasa bersalah gabeli ipilih kita dalan naleban. So ase ulang marsi golusan. Ulang-ulang mangidah baliang nipe kita magigi. Napaduahon, walang nahumbanin ay batado na boy parokon hadameyon. Ay do na hinorjahon ni Esau pakon Jacob. So nay mahuma ni hita na ginoran anak-anak ni bata. Nay batasan diri na padamehon hita pakon diri ni. Marhitehon ni Jesus na roh hulo niya on Johannes 3:10. Iya do na diarhon na dom mamaseda halani dosa. Ang godom mayahapon hita hina layak ni apa hina buhay ni pasu-pasu na humbani na bata. Totu lang hal na borat bata marsi badiaran do pakhalak na manusahi uhurta. Gulo nagok damay ma na adong ibagas uhurta. Napatuluhon dong do tuluhata na maol luar hun pamangantanuan on ay maap anggo marsalah hita mangindo tolong anggo laho mangindo pangurupyon. Sonay homa tarima kasih halani domma iurupi aganupan ay halani bagalando ego apa gengsi na madrajay uhur pakon pikiran ta. Marhitehon ni ambilan o niya jari do hita martoruh niuhur songon sikap ni tokoh na adong bani teks ni ambilan on. Langbe ego naman rajay uhur ni sidia. Tapi uhur nagok dami ibagas holong na humbani Tuhan in. Ase hita pe maningon do huma membuat sikap na sisonay ay bani guluta. Selamat mahubat ka, selamat manggoloy ibagas dami na humbani Tuhan in. Ulang biadong na ibagas uhur ta uhur biar apa gobir rasa bersalah apa dumdum na boy mambahen gulap paruhuranta jana lang boy mambahen hadameyon bani haguluhanta. Amin.